pigaga nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakke pahade pigaga idi ummat na nabitta neka mariolo meman ni napalattu kang alabbiranna ummat na nabitta riolona nabi Allah Musa agana sa pungala ta'ala inni a'taitu ummatan Muhammad nuraini kamilaini dhulumatani Musa inni a'taitu ummatan Muhammad nuraini majapu iya pungana ta'ala uirengi lauri ummat na Muhammad dua cahaya kamilaini dhulumatani na wadding yero na pakkeguna na palesi alina ridwai patakapa Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahran mubarak wa farada alaina as-siyama li'ajali at-taqwa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم sini temu-temu lebih serem lebih jamaah Jumat yang insyaallah pada engka kiri yang masiri pengala ta'ala pada engka manan nikmai nato pada ipatarakatan rasyukur temagang kata laura jasewan na pungala ta'ala nasaba ya esoy pada engka kinawat di madabungang rilalan na onrok kami na malagbi na pungala ta'ala si matamilo mangulongi alita tato nga sumpa madecen tesisina pungala ta'ala ya narito sumpaja juma nasibawai birejama mamagi-magi insyaallah agi ipasilannakan riolona pungala ta'ala na angke pungala ta'ala na dupaywi na sibawai riuran nunna ya narito pamasina insyaallah. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi ya idang kemat dapungan rilalan na ye onrongiwi mancajiwi ummat na nabitta mati riasri munrina pungala ta'ala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sini toma-toma lebih ke seluruh malabikkan jamaah Jum'ah yang insyaallah angkir yang masiri pungala ta'ala sedi waktu pungala ta'ala napalatu kangi alakbiranna ummatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauriolona Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Satu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa menyampaikan tentang kelebihan dan kemuliaan umatnya Rasulullah padahal ya Rasul di pigaga nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakke pahade pigaga idi ummat na nabitta neka mariolo meman ni napalattu kang alabbiranna ummat na nabitta riolona nabi Allah Musa agana sa pungala ta'ala inni a'taitu ummatan Muhammad nuraini kamilaini dhulumatani Musa inni a'taitu ummatan Muhammad nuraini majapu iya pungana ta'ala uirengi lauri ummat na Muhammad dua cahaya kamilaini dhulumatani na wadding yero na pakkeguna na palesi alina ridwai patakapa
Aga nakutana Nabiullah Musa, man nuraini ya Rab, tegero dua cahaya ya Allah. Aga nasa pong Allah Ta'ala, nur Ramadan wa nurul Quran. Dua alat birat cahaya na wereki pong Allah Ta'ala. Jauh-jauh hari sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, makutopar itu idi depi gaga jadi. Nekia pong Allah Ta'ala na palatukan ni alat birat tariuluna Nabiullah Musa. Maka dan pong Allah Ta'ala na wereki dua cahaya. Yang narito cahaya ramalang, si bawa cahaya na Al-Quranul Karim. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada angkamanan ni may mariurannu, pada angkamanan ni may ipakiguna si bawa madecing, maka da pakalabbi alita, ternyata pung Allah Ta'ala, kita tidak meminta menjadi umatnya Muhammad, tetapi Allah yang langsung memilih kita menjadi umatnya Rasulullah. Napakalabbi pung Allah Ta'ala tanpa kita minta. Maka tapakalabbi lalu alita uncop pihaya asoy angke pung Allah Ta'ala napalabo alita siyama sidupa siruntu sibawa ular ramalang. Maka pergunakan sebaik-baik mungkin kemuliaan dua cahaya yang Allah berikan kepada kita. Bulan suci Ramadan megasisis setonganna surat tak melo sidup si bawa ular ramalang nekade ipalaba i nasidup si bawa ular ramalang. Tidak diberikan kesempatan umurnya bertemu dengan bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na idi alhamdulillah angke pung Allah Ta'ala na pasiruntuk na pasidup ki ular ramalang. Maka marilah kita melaksanakan ibadah demi ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Di asona ipaggangi aleta manre, ipaggangi aleta minum dan kita hindarkan diri ini dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di malam harinya kita mendirikan qiyamul lail, ipangulo atit tariuluna pung Allah Ta'ala sarekom mengimat-matungaki angkay kemuliaan Ramadan risisita nawadding insyaallah dua kegelapan yang akan kita hindari. Makutanay Nabiullah Musa man zulumati ya Rab, tegero dua petak kapoe yang mana dua kegelapan ya Allah. Maka dari pung Allah Ta'ala zulumatil kubri dua zulumatil qiyamah petak kapo na kuburu makuto paritu petak kapo na kama nalino. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tafakke guna laloi ular ramalang untuk mendulang berkah demi berkah ilolonga barakah na ramalang. Makuto paritu patak pakalabbi aneta nasaba ibacai ya gurui dipelajari dan diajarkan, disampaikan, diamalkan Al-Quranul Karim. Nasaba ternyata dua cahaya, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran, maka dari pung Allah Ta'ala kamilaini zulumatani nawaddi nafakkiguna nafalesse alina ridwai fattakafu yang naritu fattakafu na kama nalino makuto paritu fattakafu na kuburu mamagi-magi ang kay pung Allah Subhanahu wa Ta'ala na jallora kilalang malampu lalang macinong diberikan kekuatan, diberikan petunjuk kepada kita sehingga insyaallah nawaddingi iselesaikan ipapurai ipacapu ipapupui ular ramalang nasibawai sumpah-sumpah madecen rilalanna dan begitu pula nawaddingi lilata na malumo na maringang ibaci Al-Quranul Karim lebih parilalanna ular ramalang nawaddingi insyaallah baja sangadi na tama kirilalan na kuburu yakke pasidup pakisibawa kamo nalino nawadding angke dua cahaya na falesse alita ridwai fattakafu yan narito fattakafu na kuburu makuto paritu fattakafu na yasengi kamo nalino. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما من الآيات وذي الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.